Sih dan svetih korizmenih. Poštovani u Isakrstu gospodine i kume moj dragi Don Dujme. Privraćajući ja pisma Starog testamenta, namirih se na historiju one poštene i svete udovice Judite i preoholog Aloferna, koga ona ubivši, oslobodi su zemlju izraelsku jura nadvele pogiblji. Tu historiju čtući ulize mi upame da ju stumačim našim jazikom, neka ju budu razumiti i oni ki nisu naučni knjige latinske, ali ti đačke. Biserna kruna si mi bila za tebe. Kad god si išao, hrabro si se nosio u svim bitkama. Tjerao si, ubijao protivnike moje. A sada, ovo je ono što ti ja govorim. Skupi ljude, idi putem tim, zapadu pođi, gradove te osvoji i župe i učini ih mojim, da me se svak boji, svaki da me štuje, kako se dostoji gdje god me se čuje. Skupi vojsku i junake, njih 120.000, mladih vojnika najbolje jakosti. Holoferno je prvo promijenio tok potoka i nije više tekao u grad te je stavio stražare da čuvaju zdence. Nakon 20 dana bez vode, Puk je rekao da se želi predati Asircima jer će radije umrijeti od mača nego od žeđi. Odmah nakon toga su shvatili da su zgriješili pa su molili Bogu za oprost. Bože, koga u svenkli svaka more, pozri nas od zgore i glase naše čuj. Terki nas sad more, strahom nas obaruj. Ti ne daj da ovuj pogibil prime puk, pukovi tvoj, koju i dat misli ljuti vuk. Jakost od tvojih ruk, oblomi ovoga oružje, skrivaj luk i ne čuje Boga. Dajem Bogu dana 5, da nam pomoć pošalje i molitvu usliši. Ozija, tko si ti da govoriš da se predajemo protivnicima i daješ Bogu rok od 5 dana i 5 noći da nam pomoć pošalje? Tko ste vi da Božju moć iskušavate? Ako budete Bogu pokazivali nemoć i gnjev, on će se naljutiti. Raširite ruke Bogu da nam svu milost da. Kada ja pođem vanka sabrom mojom, pa dok opet dođem, svi vi molite svetom molbom za nas, Oca Boga. Pođi i Bog nek te čuva i po tebi puko laje slobodu. Bože koji sve stvaraš i svime vladaš, sve naređuješ i zakone svoje daješ. Tebe ponizno, Gospodine, molim, smiluj se našoj nevolji. Otpusti zlu volju i Juditi pomozi, jer volju Tvoju želim ispuniti. Zla od nas odnesi i desnom Tvojom stresi asirske sile. Probudi se, pođi sa mnom smiriti se.
Dolazim iz Betulije, idem u posjet vašem vladaru. Ne branite mi da dođem do Holoferna. Reći ću mu kako će ovaj grad osvojiti bez velikog truda, bez pogubljenih vojnika. Idi, sve želje tvoje biti će ispunjene, zbog ljepote tvoje. Pobjegla sam od naroda svoga, jer se predati nije htio, pa sam vam došla reći kako da grad osvojite bez da izgubite jednog čovjeka. Hebreji su razljutili Boga počinivši bezakonje. Ponestaje im vode i hrane, a u očaju jedu stoku svoju koju im je Bog zabranio da jedu. Spasit ću život tvoj. Dajte joj smještaj najbolji, komoru od zlata. Nek ima hrane i pića. Vječnu ćeš čast imati od Nabukodonozora.
I tako je presveta udovica Judita svojom hrabrošću, požrtvovnošću i upornošću, ubivši Holoferna, uprljavši svoje ruke, spasila svoj grad i njegove stanovnike. Treba biti dovoljno hrabar, boriti se i izboriti za ono što želimo i trebamo. No ona je uistinu svojim velikim djelom pokazala da je uz Božju pomoć i potporu sve moguće.